Algerian Sports Awards عنوان الحفل الذي نظمته اللجنة الأولمبية الجزائرية بفندق الهيلتون تكريما للرياضيين الذين برزوا في الساحة الرياضية وشرفوا الجزائر في المحافل الدولية. لقب رياضي سنة منحته اللجنة الأولمبية مناصفة بين لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ياسين براهيمي وسفيان فغولي بعد مساهمتهما في المشوار المشرف للخضر بكأس العالم الماضية. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes ce soir, toutes les personnes qui ont pu voter pour Sofiane et moi. Voilà, on a bientôt un objectif très important pour nous qui est la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, on ira le plus loin possible. Et voilà, encore un grand merci. Et cette récompense sans tous mes coéquipiers, on ne l'aurait jamais eu. Donc merci encore à tous et salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Tout d'abord, merci au comité olympique d'avoir organisé cette soirée. Et voilà, j'aimerais remercier également mes coéquipiers. Je suis très fier de faire partie de cette sélection. Très fier d'avoir participé à ce mondial historique. Voilà. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de choses magnifiques à partager avec le peuple algérien. Et merci à tous les supporters de l'équipe nationale. أمينة روبا أحسن رياضية لسنة 2014 بعد تألقها في رياضة التجديف وحصدها للميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية. يشرفني كثيرا حضوري الآن في هذا الحفل التتويجي مع الرياضيين اللي أنا كنت أشجعهم بالماضي. الآن أصبحت واحدة منهم. الحمد لله على هذا التتويج وهذه النتيجة اللي كانت مشرفة للجزائر في الألعاب في البطولة الإفريقية. المجمع البترولي لكرة الطائرة إناث توج بدوره كأفضل فريق لسنة 2014 بعد حصده ثلاثية اللقب والكأس محليا وبطولة إفريقيا دوليا. Je tiens à remercier mon équipe JSP et tout le staff de volleyball Algérie pour le titre de meilleur club féminin. Félicitations pour nous et j'espère qu'il y aura d'autres succès en 2014. في خاتمة الألقاب توج خير الدين ماضوي مدرب وفاق سطيف لكرة القدم ورضا زقيلي مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد مناصفة بلقب أفضل مدرب للسنة.